no nyano or den sample also sorry and I be a crowd the whole no say na udai I was I over midai and I go Friday you ever heard the ayua Nadi embassy I told the beer I see you come upon way din Bamano boy din and no mention Mr. Tony or electoral commission and no share no say a topic no no ding na ojitum said to the beer nipa I say we din we do any shade ye name be brain abekasa ho sa one hwade e sesenka wo ye din na wo bekasa no we go ko wiu name bebre that is on Kotamale teaching hospital doctor or nipa ni free mo friend by penine kasa no back we no asade no akoto ase so it was better say nka be din na kachim so ebeya nka ni nka mo menye committee near report near him thoroughly na expert mrem se mayam from so a dem boy bia mo nye be ho na won na banta no na nipa ho asese no obi ye bibi na kase ye nyai ana se kase tobo na anto ye boy na ye go no na fi say ye din kugu it's not true e bia am catch you say e bia baga say oh na okra wa mana fauso usuro we hu kra do sa but and all the day no be hu ano udigidi ya de pain wo da ho no ani so ato wan obeduru prison ho ala beduru asem na nim no na wo wan kai sa de na uni nipa ya de a ma wo nyawo udo nipa nyina but eni se wonye obia 90.7 by divine cause or by assignment or by business na do ho abono wa jimi kura na do ho abono o nyu aniema onu ye nyina na do ho abono o ka asema no obamabu na do ho abono o ka wasem kire na obekọ ade ni nye na do ho abono sa akwase ade na obeja ye jai wo signal no na eba sometimes ka nyame akasa a kire ho ya na bebre bi so to adwuma sori ko didi na di fufu na bedi sa na tie wakoma no wuti se ni tell bia oni ate kasa na asem bi obeka bia no wakoma na ye bam wakoma na bam ambazo chose sa ni pa no mo ba do wante oni signals no nti sa na ya na je se ka nyame akata kire bi se bia nyame ba no abebo da bi o ma signals no hu ni se uni ni din koma okwa won sanka uni ni din koma okwa won sanka e ho no wakoma na be so otwa gi se nipa no enye bayi ase memfa bayi mam nya de nyina na o se nipa hu okay my hwe ne de no ene de no simple one bi na person be amafo na de meka nipa bebre wa adwene ho ba nyame adwene na nya sa na ti okay inti ma kire ne ma miensa bia e ko nine so obetimi dia are related to the American what ase okay bone or say bone bokru sin is a reproach to people bone e bokru tenene ma oman so tenene e ma oman so so siasa obedo tenene eniema ai on that tenene ya de a etene adwuma nim process here also fa so ya adwuma yi na ochi an onu anim se wo se ata o ma ata kasa na because of niema ba ku yonu bi ntino ma ne nkasa no wo bonenfen tenene unim tenene niema ade bia mu ayewo bia na ye wade a fa se so no obi kura o wife na nya ntokwa hunu se is it love odo ho mu obi amoko mu won kwalantina tetefo nti ware chere no omo hwe niema bebre na wo choose the path of righteousness okay se enkwala ni mi jawo mu a se no mabrabo beye be ne de mfa hu ni ne bezu kom ni usura ware ja unya ware se wakeka sa what choose the wrong path even when nam system numa yetimi bu baby ho se be we menyinto no I want to go the way of righteousness. Oh, we do be antimi no. Admo be antimi no groma. Radio do be antimi go girl be antimi no. It's not the path of righteousness. The ade entene se die antimi no be antimi nye. E wi ase die no be nye bi da. Anye bia I'll try my best. Me duru ba bia atabo bi tia abeto aso. Okay. Tenene. Always hwe unu obi ku anope unu ukunu no wadwene tenene ho wo ye adwuma nyina okoba omamuska to aduane bi kitekete no ayere no wabo akọ ma wi atua kola school fees obi ko wasa ayere no. That is not the path of right. What should the path of sin baby I will be connected ko ayi boni na sa boni de be ko anim gu ase mi so what you say wonim de ye pa ba wo de to nchen na wo ye niema emfata
And into one. Tenene Proverbs chapter 14, verse 34 na yehi. Proverbs chapter 14, verse 34. Was a tenema or my so. Tineme besa o twa you see ade etene so. Uko social media twa you see the etene so because the utie, the wo hwe, the wuji tum ni nyina no wan kasa unconsciously no o form a part of your life. Nyame ye ne de na wo so de awo ye ne se utie tie nsem na o de ka de nyame ye ntide bia wo so ni nyame akolide to obeka je se me adwuma mi need that. Braba bre. Biblia onim se niema na wote no namfofo na owo no ono so de form ba ko nti se nyame di nhira na ba kro ba beduru ono ya poni din be beduru na atra no because ono ne side that all year because ye wa said ye nyame wa said ye no ono ne side na all year no de all year ni nyina no ne divine cause ne niema be bo ni nyina bobra ba wonim oyo contemplating bible class say enkomo bone say obrapa. And into who ye so we choose the path of righteousness. And ye got right and yes, holy. Yes, you what ne kwan. Choose that what you baby awoko or brabo. What was a negotiation akoko ye? Sa negotiation and yadi etene. Na yes said the nimguasi eba because was a bonnet at the nimguasi and the tenin one but papa tenin ye bako and as a bonnet ye bako yin yin adibo yin. Yes, obeshono. So unim sa ade ne because say o see the onim papa na wanye no bone man nti unim yo ba ku bi wo so a eno de nyame aka to akoma so adwuma nyame aka to akoma se mfa nsan kawa no you know wa ka to akoma so wo preko wo mpe wakato unim pa adibi wakumam said obi akoko yo mo ye free won ko uso mo na so akwa de peri. God is telling you said this is not the path of righteousness for you because penimfo say akoko kranko obreko kranko and yes obi ye bia na uso ko ye bi obi e jaware na so jaware obi ye so de en ntokwa na uso ko bi obi obakoko ntokwa bibia anya no akoko ya asemaba. God is talking to you the path of righteousness o de no enti ba ko ye nyina ye nim baako a waka kire won kwa wakoma ene ye baako so a oye di tue wuni a onwene ho obi ho opagya obepagya no obi ahwe wo kra ope obi onya aduane di no obi anya aduane ni ya ope. Now Bible say nyame na wo so wo som no na wonim no wo so wo som no na wuni a uhuru no sa wontumi nye ne papa nyame be na so oboa it is a wo ya de na say me di nyame apomebo nyame ada wo me nyame de bi nachi uwi a na utia wuni atiri so utia na nan so wo konkan ya da bi ni promotion ba kra person kashe 90.7 FM for the path of righteousness. O kwa sorry o bompaye o ye niema de ba so obi on aduane kura wonya yesu odidi amen aye chakuminu bia na ne ho ye nu aduane ye de awie ba ko nam se ba ko mo se de me disu achina me di na so ye serious achina ni nya ma wo dwon can go and give it to them sa enu ntino ye wo tenene mon kai se tenene epagya oman epagya wonipa bone ede wonipa kwa nim guase ndade ne ko wuo mu enu ntino hu se ye nyina ye nim niema a wo ye enye obiyira akwakofa ne niema bi wa wonim eno de we general normal thing and you back so nyame aka to wa wakoma so said these things mean there was something and ma you wan kaniti mama ne no nsa no oden nti ono ne ye ono ne de no and you back so a wo ye tie nipa a wo nwene ho na wo wi apagya wonsa a kire so na wo tene ana so wo ye de ye hwe no kwa enti ne adwuma Proverbs chapter 14 verse 34 na me de ya kind of reflected na everybody. Okay, me that's pa abrata agemfu asoso ayekrado nti yenko na yenkofa ene anopen ka bosema abato ye pronsumra.
ye na meka no aba no we kwani na wo bia bi wo fichiri bi wafuo mu a na daroma 20 makomako 20 na ma yensa ka bi de ba SOMPA fidwe mu a besum na ho senkai bia wo bia no ye ne wo aka enti de koma akuafo no nkabo amadu so enua no eda so esrese ne phone no gusu a osre phone no mbe guso no ene hia no pa enti wosre technical KWAME 16 and a phone type no enti wo say me akofa ye ho se phone nka no ho no doma se nation patem ho na afin so che sunyame ekwan no so na atachima kwan no so te yesre gusu a yesra gusu a yesre mo nation wi ho atachima kwan no so 0.4 che sunyame kwan no so ne doma se yesre se phone no screen no de ani no akoda wo share Grace Love school atade ene de ni nti ye besre se gusu a yesre nua no gusu a epacho se ohunfum bi etisa fabra na bejo abasobo obetimi afre 0203 07 8928 020307 8928 odeba ho achede ewo ho nti yesra mu adoba fo ankrankra unamfo hunfum bi etisa yesani no school akwala de ni a wo share Grace Life school atade ye besre pa techno KWAME 16 besre nti domasefo ne nation fo ne tachima kwanso bia na wafa bi na fabra na beja basobo why yesre wa bia na wahu emi so aye ke se memfa nko bi kura tufo nsa no pay brother tuyefo nti ya doye why good Samaritan fa ne bra na beja basobo na one collection so na free or say men kan show say ntade mu ntade NKORANZA runabout MPP office no hwa na behu na one year no amiam kosra menu abema sede na one wode no ma ba no mata ho nti ma entare ehye programs ado jeans skirt ahodo ne mema so mo de jeans trousers no nyina ne shorts ne nyina mesre wa mpabo mu mpaboa boxers ne singlet ukoduru ho a enya sam ketua dodo na ewura na omupie mo awotu otu nso apeba ko ne mienu afi nso ampese ye t-shirt de mamo for dwumadie bi ye t-shirt ne nyina na one ehwe ne kira kwan NKORANZA runabout na one se bebia obi a oto no mani bi agibia ye de bro anase mpo hia bibi metin afre na 0532 66 3264 0532 2364 na one ono na oda na one collection no nensa ene hye sanka ebesimi ase na enamde nka bose ne nyina da besie na yakọ SOMPA kesie mu ewo nkran afi yedi kase no abramo jo ene na nsia no ene memere no kwantem nsia na kasima no beye nsia entima memfa rush energy drink ento aso na anyesa anopei wana wasode na nyame ado obekọ onwuma so ebre ne ba ope drink papa bia no mo hu say rush energy drink na so motonom enti rush energy drink na anopei oye oba pene oye abrantie oye kitesia na hwe na ope drink bia fa minim energy drink bia no mo a nse manager mahoden ahodi mu no bo oye adwuma se sade me tin kan se mabra no mkope ahoden se bi no mo na me hu sisi me rush energy drink turmeric rush energy drink ono mo a se de di no tie no sa na nsa no ebebo amonya hoden na age adwuma enti Trillion Industrial Limited for ehun ani so ade hu ehun adwento ato nyina mokofa ho adwen wo US no mba Ghana beyeye bua kikambu mo de rush energy drink enti me so pebinom na fe yiwa kumamu bibia shakumani manko ye no nya no rush energy drink bibia be firi ho arowo na hye so ekom na do onom ya no wa man na chese wani age enti pebinom na tena se ani giem ani ahoden so Trillion Industrial Limited for enede rush energy drink abamontin so betimi afre 0322 0322 190877 0322 190877 eko tisawa manone na pe wo ope liter ope gallon mesre wa frequency na wo moa
afi nsumu amankran wo pe wo eye Queen V ho na wo se wo call 0244 36 1008 0244 36 1008 enti wo frɛ Queen V ya wododo bi ahia bia no wonsa ebeka bi Queen V Special Honey Center ene wo nyina last stop Queen V wono anso ena abosemi ne nsa ehyiasiem ene na afi na mere no aye benti mamfa nka ebose nyina dansi ya na me sorry na afi ye aka bia yemfa entwa so me din nya bena atsa jamfuwa amono wodi amono Princess Papa bi mi ma mo nitia mejwa mejo enya do ehwehwemu mapa abada di se nikasemo hintasemo 3A co capsules adroyi ye cocoa master yi 3A co capsules adroyi ye cocoa master yi mamu wata chiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afa so den amankwa ho ebiemu nso NKORANZA ene ne mpatamu Africa Heba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Heba Emos Efa Chemical ena abibidro depo. Just this word, no long thing, no that need your help. No one there. Ebia me kwa yefra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa yefro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko hu ne ye de e excellent on point empanyini se etu nya chiginafo a ena ebo na bibisa o chiginafo no edin ba ko pe no bi aboye Who knows tomorrow services enti say ye ordination naming ceremony Who knows tomorrow services birthday wedding send off Who knows tomorrow services owonkonwa canopies money box any mattress or the man. Who knows tomorrow services? Otra video coverage. Osanso ambulance or the man. Na kai say, would this share free ma? Obefana komoche. Abra onje hwe. Mechire free ambulance servicing. Na say you no do sooner okoyi would this share naba. Baby or the bekubia no ebono da fem cry. And watching who knows tomorrow services? Emma Bosia. Abra enzi hu bi ani hu. Mechire interest free. Osan wada castle to be a obetimi da or this share na or this share ni mo benyam. Enti sa or this share bika baby or the never komoche. Now assign the number ebra you na do so or your funeral decoration ni wedding decoration in an ultra modern John Roman Mahama wako page media be want to masebe ya ye ebekoso ede amamaba emu na ode to na so afo animu se oyi wo mo se wo mo mesom untimi a gina nchen sebe ya homesua obi abetimi anya bintin University of Cape Coast wanom edi dwumason bi University of Cape Coast to hwa asam so na mekan na mempene dia todwa se de wo makwa no wo mfanya adwuma se de be na o mai betumpon ye bekom wa poye montem na achim asia kwa adehye ne maguru ya wowo wonum kokwa pai e wo galamse ne ho enya asam ketwa kire ahene nso de apai saada no wo se VRF netco yempam wo mo esanse wo mo nim wadwuma awusia bekwa manone na yewra Trump na eka se wo kire se eniema ekoso e wo Russia ene amabintam no enya ade na ne je ho Trumpopu nipa doma wo ma bodom pem se yekope na emu ahwede esen kuri ye de ho nsam oba kasie ni didi na nakwadwoja si kasie bo anopa no si abrem de no ena ye de esom wo no kai se aboa ne takra ene ma ne ho ye fe eno ti Sompa 106.5 FM ye kan semi e wo Accra Hasen no no etwa ne ho e de afa adanfo pa radio Paris France abrochimemu brekwa na Sompa 93.1 FM enso ejidi ama adehye ye wo Asante Matemu ayiko 100.9 so e wo Asante Matemu Sompa 90.7 wanum so ejidi ma adehye ye mo NKORANZA Sompa 98.9 so ewo sunyane Sompa 101.3 ewo doma Sompa 101 anam ye kwata kwansa Sompa 101.1 eno so ewo takwa ena Sompa 103.3 ewo takra de tachi maifo eti enka ewo Sompa
106.1 FM. Na ya kwa decoder no so eye Sompa FM. Sanso na Facebook no Sompa 106.5 FM Accra. Ana Sompa FM live no ubenya ye ewo YouTube no wahwe ye. Website na so eye www.sompaonline.com. Semni nyina da kwa ho a ubenya bi akenkan ye fa seda emanana kwadwojesi company limited. Ekobejesi sempremo be madansie hu ne mapapa efi na hyase ekosie wieye no ne nkyɛn ɛna wokɔgye bi ɛde afre akenkanfo ɛyɛ bɛno mede de wɔhene yire maame akua yɛboa ɛsia mabronya abrewati anɔpɛ ne triple A mine ɛgyapia apamdada wɔhemu akunu Jumadi kase ekoso ewo wo man Ghana mu eye bra mempani ni nasoafo ne wonu meka bi ebam tibere kase ne piankoma nyina bokutu na wonu mu hyiae na ehyiamudie na ase e na wode to wonu ma wapa wo mo se wo mra na wo fa dibire bi ni so wode to wonu mani mu se ye wo yi wo mo no nipa ne dɔɔso ayese de tworo no kan se bibire ni wafro won na so kuma bi na wayi won nipa ne dɔɔso pa ne so kuma bi na wayi wo mo wonu ma wayi wo mo nyina no botae ne ya de krope se wo mo meyi adwuma emfa nsoma wo man emfa ne tampa afira na mom wo a wayi waba na wontimi no emfa ansa mesoso so ho wo a wa ho ansa ya de pe ba bi gina kura na mampani kasa sabre no eye nkran pompunu mantam de na yensa ntwerofo nso atwa ne ho ahia ma miefu aduka wo fa bi na watoma ne ye. We're here because Ghanaians chose hope. They voted for leadership that is bold, humble, honest, and unafraid to take the tough decisions that will transform our country. I stand before you not to make promises, but to issue a challenge. And that challenge begins with each of us in this room. We cannot solve the problems of today with the methods of yesterday. We must lead differently, we must think differently, and we must act differently. The business as usual approach will not work. Indeed, it is dead, and we must bury it once and for all. This retreat with its theme, reimagining leadership in a reset Ghana, is more than symbolic. It is actually a call to action. We're not here simply to orient ministers. We're here to shape a collective mindset, a shared vision for leadership that is people-centered, that is innovative, transparent, and that is transformational. Ghana needs more than just competent administrators. We need bold reformers, ministers who will lead with courage, who will say what needs to be said, do what needs to be done, and who will stand by the truth even when it is inconvenient to say so. And that is what leadership demands at this moment. Sremu seja tamampeni John Dramani Mahama ena ate se wakasa ewo executive leadership program na se we enena adwumadie na enera ena wo mu bia no na mampanyi sakasa wode tudwa sesia no ada ena wode ekotu dwa wo free se adwumadie no asia no ena wode na ni kire mu mamprobi na wo ena wo hwe ne campaign bre 2024 ni mu a wode tudwa simpia ni apabia wo gina so nya akasamu nya kwanya no ya watcha se ema ya wonom edu won panyin fie so mabunu ma ya no eto da bi na won bra yo no wo bu won sasa no asa wo kɔ sukuu kura no bi wo ho a na kyese ebratam pa dia wode beboyi ya na ɛho akwatwe dia ma ne ntu behu na ba ya bekɔ sukuu no wase mabu me nsent ne nya dia mekɔ enenum o nenso no da so tifie basa ma womesua no entimi enkoye magana de hye ne titru ene ema sɛde wotete wo baba ko a watete mamu ne nyina nti no enansa yoso yera John Dramani Mahama edeto na koma prono se wo ba obehwe na free sanitary pass wo de amama yoa ya wonom esi won sebuo kwan so na enrada enadwumadie no wokopa ho entoma ya Ghana sika bese million ahenu eduokunu mire chipo enan 292.4 million Ghana cedis eno peja ya wode ahye se adwumadie wese mo no wase ni nyina no sebe ya womesua ebekoye ede ama o my Ghana ema yentia yenko na yentie ni sebe wode tu dwane bi. Ladies and gentlemen, today we take a bold step forward, not just in education policy or healthcare, but in hope for the girl child. Today is a message to every girl in Ghana that you matter, that your dreams matter, and your future is worth every investment that we can make in it. I stand before you to officially launch the National Sanitary Pad Distribution Program, a promise we made and are proud to have fulfilled.
This initiative is more than just the distribution of sanitary pads. It is a clear declaration that no girl in Ghana should miss school because of her menstrual period. Far too many of our daughters, our nieces and sisters have missed out on education, not because they lack the academic intelligence and the flair or the will or the ambition, but simply because they lack access to proper sanitary products. Research has shown that girls can miss school when they are on their period. Ede asoso sanse obi wonsa no a eya obi wakrampa ahonidie ho nsem no enkoye ebi wonso krampa be ho se tenetene fa na ho na ye seresere no eba se bu kwada ma yona bem ama wotimi eja isuku atidie wei eye mampanyi John Dramani Mahama na dwumedie no wasenya ahonidie nko a ena enye se bi so krampo no a won ho nete wonum na bia wapesa waje wasamba e wagana fo ni wiase nyinanim na emom se wo hwedwumadi a ekoso enu adano a na any sustainable development goals 4 and 5 wono to kesepa e kyerese ni nyina no sebe ya wobemu abaye bi a wasini panyi fie so ehu se wonya konam ebie mu nso no Ghana maima na se wiase wemfiri no na wo ho hia e de ma onyankopon ene o mamu ni nyina. Menstruation should never be a reason for exclusion or shame. It should not be a barrier to education or self-achievement. And that is why this program exists, to remove one of the silent yet powerful obstacles standing in the way of our girl-child dreams. We are acting today to restore hope to the girls who taught detection and the Ministry of Finance and Economic Planning. It also aligns with our national goals and global commitments, particularly the SDG 4, which says quality education, and SDG 5, which talks about gender equality. But beyond that, it is rooted in something more profound. It is rooted in our values as Ghanaians. Mampanyi Yera John Dramani Mahama ena ochresa bayiwa bia ho hiente no wapa free sanitary pass ho ntoma sebe ya obecheche ede ama wonum sebe bibia so ebekoye wo nwomasuane ahonidie ho nsem ewo won brayom. Yeah, live for Sompa FM live no YouTube and Sompa 106.5 FM Accra Facebook ho for adwenkyere kokoto na yabeken kan de amount. Na medu wuramo Christian Council University Christian University College eno ewo Kumasi Santimantemu na eho na Dr. Honorable Stephen Amo ebone mrane se steka okoko piase wono nso na yehia so mra hye bedwani kane na akufo ado apenso na we so afo abadi akira ohwesi kasem so ena pani di asembi to asuafo a na wo mo aboade mu sa abre no a okoko pie ase no wode to wo mo anim se de wo mo sua se suapon mofo wo mo sua wie na wo mo eye wo mo service no a de friend se project work no sampara ne nuane ampa wo mo de no nko ampo eye adwuma se tie bia wo my Ghana bra wo bre ne fina wo demu no wo befa ne tampa fira Honorable Stephen Amoa ekasa na yense ntwerefo titru ne ba bedu na wogina ne nchempe. A nation that is being built such as Ghana or being developed in which the contribution of the youth and the students is irremarkable, that nation has no future. If you guys can contribute to building this country or any nation in the world, it depends on your performance. And performance has three main variables. One, ability. The next thing is opportunity. You can be the best driver in the world. You can be the best teacher, the best nurse, the best photographer, the best media practitioner. But if the opportunity of not getting the eno Honorable Stephen Amoa ya wo yenhye so mra hye bedwani na ewie ye no ena Kumasi Metropolitan Assembly pani awotua no yewura Richard Ofori Agimamboadi ye bone mra ne se Kinzuba wono so kopia ase bi ena wode ne de to so sei akanie ehunhum ensede ni Ghana ha enti asa wona mawa na ababa beto enti yensiesie enipa ho enti egofo bebrebe ya akanie a
na wono go oni ani so ade hu no enti de wo mu ye na wo bo bo ne ankasa ho eba eni adwentre eba betwe won adwen si de a wo so osua no foforo a ye na wono so enya kwanya se obeya akanifo abra wawie asuapon na wetima ye bebe foforo ama Ghana man so etimeto ne mpo eno Ewura Kenzuba wono ena Kumasi Metropolitan Assembly no wotua no se amenado owie ya ena SRC president edema Christian University College yewo Kumasi Santim Temu wono nso ekasa bi no wo chese wo mo akwa ankora asuapon no wo kan kire won se wonyere wo ho na de wo mo asua wo mo mfanya adwuma na enommoa ema wo mo nanso woni ba bedu enedi nkomo Richard Owusu. I think most of the issue now stem from the fact that Obiba private university or no na adwin na say Oba besua de no wa adesua na ye wona adwin but say ya nhwe ne ya nkire wo mo say ombetimi aye more than just learning betimi abama wo nso de Nyankopon de aduo mo na pie na mo so de aboa ye man no e mo say de enti amanfo do na anfo mo ho nhyem e private universities no so omo susu se empanifo bi wo soro ho omo na agitumi na aboso wo ya panyini abia wadi mfia adusia aduoson but omie kwan nim emma nkura ne mma if you are able to tap into we will be able to help the country. Na ye SRC president edema Christian University College eno Asantemantem Awusia na yedasoa ejinemu ewo enwomasuemu na University of Cape Coast wonom so de dwumade bi nyina no eye akwakwaja na wodija wonom a wobesua ade ewo eye distance education no emu na ewimi abo na duafo ya wonom masua no opese woto so kodru university ama wonom so awremu ewo nsawam ene prisons wo manipa dodo a won so wo saa timupo no waka won ho ama watimi abo mu ewo saa kwan no so yentie professor Nyako Boampon ensem a wodi tudwa efasa asemi ho. Distinguished guests, a landmark initiative I'm proud to highlight is a prison education program which began as a visionary partnership with the Plan Voters Foundation to provide tertiary education to inmates at Nsawen medium security prison. Despite any funding constraints, the University of Cape Coast boldly absorbed the full cost of the program, providing tutors, learning materials, and academic support. On the 27th March 2025, 60 inmates graduated through this initiative, an achievement that has drawn international. Abusiani pa yati nenken wono any vice chancellor edema UCC school no Professor Johnson any dina no disem no what was so e de adesrade ekoma aban no ankrankro mo Nyankopon to wonsem ene ekoko awodo ye to da bia wonom ya doye se wontimi emebo suapon no se be ya wonso wani so ade hunu ya wode ase wani se prison for wobetimi aboa wonom no bibia timi akoye na enya fapem papa nso e wo nwomasuem. And therefore use this occasion to appeal to government agencies, government partners, NGOs, corporate bodies, and philanthropic individuals to support our mission. Together, we can create a future where quality education is accessible to every Ghanaian regardless of geography or circumstance. SOMPA FM. Abusia Professor Johnson Nyako Boampon sa would wani chiremu wo University of Cape Coast and sawam dwumade ya okodi ye ema prison for no eno bon komo na yeti ye na ne nyina wonu madi nkan abo amane se University College Distance Education no ena na wonom ya kwankwa jansom ede ama wona obeje ntetie we ni dia toso aduonum enson 57 congregation no na dia wotimi ebo ne homode pa se over all best students no na Yewura Martin Kujo wono so ekasa kakra ede kire ni nuanom a wonom so epe nwomasuya fapem ewa abrabom. Our smiling faces today may send signals to some people that the journey was cozy. But my fellow brothers will agree with me that this 4 years in UCC. Every prison for university. Every prison for university mu a yemwanan emfira rekana honafe yenkobono mantanum na hinkuro ni sunwane hona SOMPA 98.9 wono Yewura KK pepra ene seke mo na sunwane west kuropon ba kon yefra ho kira
na eno na kira ahene berima mintaferi ya wotoso mienu akasa na ne nkasa ye no wode na no hwe viare ennet kofo so se wo mo nim wo mo adwuma empanimfo ahweso no yenka wo mo tikɔ no wo mo pɛ ba bi mfa kora esanse sesei dunso ekum wo mo na wiawie a mampani nya hɔ na wo ye adwuma nanso wobɛte ye madunso no wo mo gye ya mahama abra wo mo ene wo se wo mo ye adwuma ni nyina ama enema koyie na wo kasa no ne yense ntwerɛfo wo sompa sunya no wo na de ba kumili monye very careful electricity for VR for benimedwa hompa minim se adwuma ne benima na se nsuom na ya ne ba dun kane adintia na ba ye beskania ne so ya na se na dunu ba so na landing ayi ubia ntontomoro one yesu yi nipa binye best ya kasa NDC for dum so na you should wake up most sorry na mo kasa pay for from head to toe from regional manager mutema identity basa mekwa me yakira hini no bedun kania be na identity bedun kania me engineer me MP me MC eno eye berima mintefere otoso mienu wona ye kira ahene Sunyane West na honorable Millicent Amankwa eboa wono ene ye Sunyane West mra hye bedwani na wokoho sabre no na wo mo de presiding member na MC ene ekwa akɔkyere nana ɛhɔ maame nso kasa bi no wɔkasa efa nubɔne ho ponto eni djuma aba emekuno no wa hia bebe yese djuma tinana no adesrede na ye desrem se kro ne ye modia bebi abeton sa de we nyina no ɛwɔ yankasa ye nesua so ye nia police fo no ekasa cause police ni bia ni wa obetimi aka chem se onnim bebi abetonton sa ne ma na ɛwɔ nanso ma ye busuafo aye ye ni omo kasa sika obenya to bottom nti ontimi mfo obi ba enkoto saade anim woba pa Millicent Amankwa eboa na ye mrahye bedwani ema adehye wo Sunyane West abato mpehua so ya na henkuro no ene wodomase ewie na lawyer Asante Boaten wone ne MC foforo kura wo mayi no wono nso da assembly nase na nanom ene wo mo ebom pipe ta akire ene wo kyese de eda nani so eyempuntu Sunyane West yen kan kro akofem kakra emode mo no ngira wonim ehye Anamotropia SME2 nene MP ene presiding member ene assembly members no senebea ede impuntu papa beba Sunyane West nana no pese meshe bobia mitimi niso nemo maami ya wasaye meba kobia sono nana na hu se meba se meba kwano ene Sunyane West after interest people medacha mayas the Sunyane West na o ya wodade isi assembly hono na implement yourself nti na no me jira wani meya me dey asida any kabia ne the brother MC fufura wo mayi no Sunyane West honorable lawyer Asante Boaten ene ne yeti Sompa FM Sompa FM. Yes, wonum behwe na wonum etimi ayede se na efata se be ya asomdwe so ebetimi aboa Italy na no so miura Vatican eho na nipa be se empema henum wonum ato santene pa be se na abesene koni frise Pope Francis wodane to de dodo na epede ni nkrenchi ahwe ansana wo mo de na kwa akoto adamnem ewo St Peter's Basilica ho na nipa dodo a wonum atwa hia no ebi aman so afo ahodo afi asafo mpanimfo ene wo mo eka bi ebam na nsantrofo na dɔɔso a meka sɛ sompa ye wo hɔ dedaada foni de sɛ wo mu twa etoma ne yɛn ani na wo mo hwɛ ni mu sɛ enche bia ye de akora ebekɔ akoto na gyanom wo mo aboboa no na wo hwɛ adaka wo dem na wo mo bie so esan sɛ wo mo de ne ya yɛ nkata so te sɛ de bia ebebi ni panani no nanim ayehu no nanim no ɛda hɔ a wo hwɛ nyame ai no edi adanse sɛ wo kɔ na fe wakwa akoda ne bofo enchen na mu nsem ne mfoni ahodo nyina no ya adwane wo Sompa 106.9
90.5 FM Accra na wonso kohwebi na fo adwenkyere eto ho na omo no nsem ana ya akonsem wo de no nso ato aso Wantinti bia kwawe wa bobo no anopei ensem a yede besom no yede esi ne moni ani mu nsem no na ebi eni se mampanyi eni ebratam free sanitary pass no okopa ho entoma nsem ahodo de tu dwa no yede bi bedan mo amansoafo no nyina nso abokutu ewa adan enenna adwumadie na mampani se fra wo fra wo mo se wo mo meye adwuma no wuni a wuntimi gye adwuma no hokọ Womesuamu nsem so University of Cape Coast ate won kwabemu ama ensawom ne duafo wo de bi atoa wo mo ho yesi mu antemu atete wontuma kira ahene berima mentaferi ye otoso mienu de atoja se netco ni viare adwumayefo no de anim adwuma bia mampani mpam no Esamina pika yenom ho enna nana kojoja si company limited ko baja se sempremu bema adansie ho ne papa no wode eso yas the 21st clinic nso sciatica expert wonom edom eboa yen ama bibia ekoye edemaye wokasiebo imu 0540 311 na sanso so ena Leicester Company Limited one of so at the Yas toothbrush and any pest no eso yasene ko pebi na anopay wonum intimate wan wanimu edmonyam no so no enkosoro ewo home kwan so na Haxa mixture so and in the capsules all satan for no so anopay wonum enya yemu Electroland Ghana Limited and so at the electronics papa at the eboa ye techimai for one baso no na edin hwe ni munkra hase no madenta ene miamia hodo wato ne ho ahyeta anopay asonfo benu na yebesomo asa na yefa seda ema sompa 101.1 FM takwafo obo ahine champon ebutu wasanso na sompa 103.3 FM sompa 1 Semu Sompa 106.1 also Ewotechimai and a Sompa 90.7 NKORANZA Sompa 101.3 Ewodoma and a Sompa 98.9 so Ewo Sunyane what do I need Chilemo Ewo Accra Hasenumwa Eya Sompa 106.5 FM Adafo Radio Paris Yana one Masini Yiko 100.9 and so Ewo Kumase Medi do Hinere Mame Akye Abia Esiama Brunya Bruweti Anopemene Ejapia Apamdada Triple A mine Architect, commandant, researcher, expert muwa. Ghana hadi obi enim se 21st clinic die. Woye alpha and omega eba sciatica. Obi si akosia eye sciatica. Ja sciatica na mse he. Sa ye sciatica. Sa ye sciatica. Ye enima ye 21st clinic. Enti odi ebra. Boni di bia wo pe. Sa ye sciatica. Sa ye sciatica. Sa ye sciatica. Di enima ne se nerves na wo to ase no. Eba fa wusemu akosi unase no. Semu kawodria eye sciatica na omo ye commandant researchers expert originators architects a omo ye ho adwuma pa no 21st clinic woni te pen eti pomodia ne bra na momfamra obi wa waka obi otrasia wasimintimi nsore obi nso sore no onam na wachia eti we die sciatica die esese wo ma ho ye papa na ubetu ase so ati ase ade no de adwuma no nim ya na nim ye o obi anim se 21st clinic oni adwuma no ye woni he obi a obeka se otimi esase ateka no oye fake obi a he hospital bi e beka che se wonno na ye sciatica expert me akosua go aboaje me ka che se oye fake efi se original na ankasa no eye sciatica eye suesua na wusua wo ye dai wutimi no original enye peda se wusua se de so ati ase wutimi no original enye pe etino etise no so sa sciatica expert se no se mo na munim ye no na munim se ye wo Watermelon Street ye free ho won Tantra Hill runabout no ka wo fura wo de pe wo free domina e ba eye ahwe wonsa nifa so wo bo se wo furo ye na bo 21st clinic bowra ho na ekone yensom yenkrabata no so de ye de apete Ghana ye wo branches be ye dunum a yesom enkran Tantra Hill runabout ye ne Kumase ye hwa ye wo hosunya ne techima NKORANZA takura de tema kasoa ye line no eye simple obi atimi frɛ bi wo de phone ma akora na kro obɛfrɛ wo eye 0540311311 0540311311 na wafrɛ na sciatica expert
sciatica expert, siakaka expert. 21st clinic. And them. Anyway, a sciatica. A sciatica. Mami call it 3 times. A sciatica. A sciatica. A sciatica expert. 90.7 21st clinic. 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. How many times did I call you? 21st clinic. 21st clinic. 21st clinic. A sciatica expert. 0540311311. 0540311311. Not with them. Just this word. No long thing, no that need your help. And no one else. Our from never for Nema, a cousin of Fully in your problem. Now, secretly, show. Oh, when you work a second, and so and it does all liquid fertilizer. I mean, them food now, and it does all liquid fertilizer. A drum, no enterprise, Akofadiaba, na a work your 4 anchors. What if it's all not by so a woman in from na a such a no one year dry, woman or by work a second, money yes, or bow woody at the dear night, a such a or ya conankas. You here, and it's Albania spraying machine. Now, what boo, and it does all liquid fertilizer. 120 ml. Now, if you didn't so good, I'm a fidiano. I and one no. Now, they're petting or not by no. Every FCA. Now, what you be a new tree. Now, I sound so up with draining a organic into a hobby. Any tree. I tell me, the only one. One much and you're Kumase Junction. One Angola and the Inshen. I want Kranza Subenya Biato, Apia Agrochemicals, a Lordina Road on a travel line, Nasiwa. City of God Agrochemicals, any SCA new market in Edian. And now, Francis Terrier Agrochemicals, Asiani Bia Obenya Biato. Who do I need to Busunya so dependable agrochemicals? Over to me a phrase 0558 006 and a 0504 152 556. And that's one liquid fertilizer. A clear for the that's all.
yene kwasi tieku Bojibo Ventures Adaroma eko ne yekohwe woda no ene aye Friday the weekend na the room no nti ehwe ne ahwe ochena na yahwe ne kwasi adasoso aka enra okaze nsuo no beba miamia enokre some part of NKORANZA nsuo no ba bi etototo ba NKORANZA town de am say yenye bi nanso so ni nkronkuma mu de omunyinya bia na say the kwasi tieku kan no na munyedu akwai no ho impeachment bi ni ade a na nenso so de na ye nhwe animu ene china na ne Sunday enti waba ahoma no so kwasi ma chia no pay say the no kan no yenya bi nanso so na enoso eye miam ni ade a enti ye nhwe na china na ne kwasi ada so de na ye nhwe animu na mega ten area no Judah betani na Judah ground kata tinan jomudia na jese ye betino yebit yani say we are not here on fire ni ne ye o brand when I walk down na go the brand na anajono asha 90.7 FM no tumi no na jese ye won kwan na comfortable no so no ye so ye ababedru so a ndi na na ye koda ya fa ye nyama nyina ntutui se de ba ya so titania haye ana se ense ye dwumadi bia me kata na ana dudumi no ana nsulo besa ne bia na me dade o de beche na o de ye mo che na nya kura ko sieta obeta mo den na wasa egugu no de anumre na se o de anumre ko na na o de pray enji enso na o shi oh okay inji ene weekend ya remune ko pipe ne kwasi da nsu wo ho Roma se ohwehwe Bojiba wo dwoma brosan Roma se ohwehwe Bojiba wo dwoma brosan no enchen ho pe woni NDC office no die nimhwe e wo adwura road yi so wo account wo GT Bank, Fidelity Bank, Access Bank, Eco Bank any FBN Banga okwa obetima yisika na de biato wo so apese obi account ho no so okwa je ne pepepepe san so we agent okrom ha eno okwa obetimi de wabi account na wo so wetimi ayisika afa ho afei yi switch service afei ZP Gmo ni nyina so we agent eno so okwa obetima yisika ho na online application College of Education University bia woko utu school fees ni nyina obetima tua ho amana kama freno 0248 089463 na woni no edi nkomo yanko na da bonkrata mu nsem no Sompa 106.5 ewa Accra yanko famra no betro nyankopon wonderful esira no wo ma tene ne ho ko ni su konde won dina ho ansa dina ho enche ni person ma hu se esira no Dane ba esha afo aye pia wonom ebedwumedie no so and yen hot bite no so news no kase ebo no so no eya hwehwehwe nkaja on se bi dia no mo hwase no nsia enti no numpemu na na se no mienu ho na nempemu ho no mo ye headlines for God and country share no mo a recording na chese o mo twi because and no hwa ya wa baby a besi ada Sompa na chese 106.5 nation obi o mo de credit ma yenti ya ka cha wo se opese wo ye kese a ye se kompo no pese wo ya no wa ye ne kese pre ko kasa na jijim sa obakwa akotie baabi se omba betwe ansa no makwa de ode bra hapreko na ne ebedi kaso bom se ye ntwume bia wodo ya ye hyehye ne nyina no wo nyanke kawa se enwo anasa bekwan emeso watade fufu a ye set party shirt ye hye ya me pacho na chese wo tie Sompa emeso white garment mu say ye white garment na hyehye ye no correct
enti no ya no watie sompa ebema wo akatua pasa nsa abrabo mu nsempa ena ya de ebrewo and also ya da foforo Friday and for news interviews and what have you is sompa yes ye so na third service no and nso tua so na ahomache nso so adon no so na service nso no so eto aso baba be no kra na and I was saying and some ho na nso fiada fiada nso de yentufo yentufo utufo wase energy and na time nyina fiada yentufo adentia ko utufo awie no o de be ko weekends okay na me ampata na o de futu na se fridge wochina asemasi awie no no obekasa yi sompafo kan o no amana si awie nti fiada ne de no ko boy benim de fon so what's our yes any pan bi letimi boa wo ena de na ekọ ena ensem wo ho when your friend say Ghana today esan so person hu say de Ghana tie enei ha na eso tie enkrata no so nsem pii na abam wo mu nam de wo mu keka nyina aba ensem amampani ne asoafo no kokohia ye no abeba nkrata no say de wo so no ma no say wo mu ko thank you to wo mo to aba wo mo nni nkunim wo di nkuku nyina no wo mo bedam ase se mo ato ama wo mo awe eno nso ehonsem na no kra so ne yesi ehu de wo di animu de wo di animu amu mo akọ ne se wa hwe ya obi be ka se ne thank you to no kra we de di animu nti ne eduru ani na onse se ya bobo so hwe na ya ka se obi edi face ya o kon na tare atete kura o de nam ye ne kokoje ne krata ani akokodu ne kokogina ho o si wo meme ne nante no timi wo say you as wa champa bo afofo na o mabobo awia na ugina ho na stella enuru so ne ye behwe na adato kura ye bo odi ne wadress san kura no wabo otu apata why dai wabo otu apata hello so they say wo say ase o piano na kono no o sign na chi obi nhu se no na ono ne di animu sa brand se frank kitafo enti se o mo ko sa abato ne ho thank you to dia na e ono na we se odi animu nti ono na ko na so o papa no o akokoduro ase bia na nka wafere so on fere ye o kasa kama na o hwe ye Richard amwa ne nkenka so kodum pompon so bi ye nya nkan wie ye nso na ja to da bi na se kwan bi wo ho na wo kwa wa utimu se tell me ka me ne enkwafo yi ko edi wo mana mo no wa cheme me so me mana mo no mu otie mu wantin ma me concede defeat ya ye raba o me be concede defeat amanfo bo na ba so yi ye ra doctor mo acha mo akoba se na na adu adwa yi ba o me ya esa se wa anya wa ka che ne se won ko din tum ntentem sa tum na ko na no kra no oga so de be mama na ono so dim ni ka be abe concede defeat into no yewra what you say Kufuado ya de wono nso wadwa mahama rough na kan wo say wajaba omia enti ama ejechemu kakra abase say fashion se na ya doso wo tinana Kufuado ono na ni tiri dika the immediate past president ama no hwan na ni din dika won say madam me afi de toaso no kane foto samfo yewra kanofori toaso no kane foto samfo yewra kanofori ata okay ana bio de toso miensa ya Elijah Mahmoud Bawumia ansana kane asen central mra shebedwani yewra kan bia compre Japan so de aba okay ana afi de opu wa chire na yewra na Sompa FM ona epu ewa chire yewra na po opo se ya ba so de na we ani dini ne se de wo se opo wa chire na po wa chire okay nti campaign ne koso no enkomo binu ma ekokoso ne se de osidi wo monkomo fai eno na ma Ghana fo nso ye saa ene ye be kire mu se bibidi ya badu ene ma na esi ye nyina esi nanso sono ma na se yira JFK enne dom se unya te se enkomo bi apiepie sa enye committee na wo mote ya yira ma ko lonkwe da no no wo mo na de na ba nti mo bi anye ntum 90.7 FM hu bi ya na no kore kakra wa akire nti anopai the new publisher the Bokrata edaha the insight aba sana the daily statement so aba daily gist aba anopai afi the new finder wa hunu bibi ya bebo so ne
ɛna the liberator ɛno nso ɛda ha ɛnde ntama ɛna afei the herald the bokrata ne the deacon the informer the bokrata ekutamiano pay na afei the Ghanaian publisher. Any so me wo daily graphic e wa ha say no daily guide the bokrata na be had the chronicle so e wa ha say no sanso na the new crusading guidance so weekend crusading guide and no e wa ha say no business and finance times and so e wa ha say no the daily post the bokrata no and so aba a drama so the inquisitor e wa ha say no na the custodian the bokrata no so no pay wonum nyina abaya ensem o mode nam ne de setie ni apam na yanka asem ba ko nyina hini ni say no aye boss so ye danya the bokrata no se ho na box site wo no nyina hini yanka yewura ayi your friend is Mahama ni Ibrahim Mahama ekoto MPP ba bepa ho no no mama na ntru omo say do mbe no kese ama o man ni nyina ate ho mfa so no ada de call so wo ho no we take anything as a seasoned journalist wa bo adwuma ni mu wa che so many decades ma men kan sa pam de o enye ne sen na o si hu sa asem no de soja fo no ne Timem for me bunu bi koye no anpe ma ye ma tiefu amo na emema ma no ye ma mo all correct sir permission to say samsa they take am na wohunu se eba asoja fo ntete ene wo munwumadi a wo mu na yete se emo na ye firi wo mu kakahini no kakahini ne toka na noka wonu wudi agro kra no soje ne chia wo nsem kra wo hu wache no obechia bewie ne wanum asesa ya kakahini wukọ ayi haban mu anase ya yatene kra se pen no abotuntum no a wo mu kwa no wo masan line aha ne ho nso so won kapa wo mu na nyamehwe wo mu so de police for by no black okay twaso omo atare no atwaso anti kakahini for mu ya police for ana yawo de frɛ wo mo se mobro mobro no onye wowa nanso ba bia o sen bia wutwa mu kura nka no a wotumi tu bɛfo waso ho na de utiko num dia nya na wawie ya oh ende emfa ho se wanhunu wombebo utiba ya te se ayi no be se balu ayi ya friend simple balu ya hu last size no enti sra dom ne de emra wo mudwumadi bia wo mudi ana wo mo ko training so a sa timamufuo su no ye yifiri wo mu civilian you know ye yifiri wo mu no mercy for the cripple wonderful na huma brasem bia kra do before complain discipline enti ade ba ko e wo mo ho ne se bra wo sha atare na ye se woro no wa woro e ba sa wama na dwuma nyina na no adwo nemom wuro na o yese we be ma de a oh ende wa hwe bibi be fo ani so na ade a wo mu a asefima ya ne se wo kra ato ho Sompa FM nyema bi ho a satimamufo no ye nhuni nemo wo mu kotre ne wie ne ye kire se se na ade te se na ade te se na ade te na ya na mo barracks no won se wo mu no nheda ne ye ntena sa yes ukunu no kra no wo kwa wo bra ye beja na manaba wo banso a wo metena se nche na timamufo su na san ewura no na ya san atwene de ne ko enti wo mbe pie bia no wo mu te se kana man ya sa wo yomanu munso akunti nya samoketwa ne ma ehye na fa wo manu sa pepepe enti soja fo ntare hye no emra kwan so no hwan kura ne be kire se eni kwan so hye wi ana wo hye wi ana ni kwan se wo ton santade wi wo abonten brebra man ka ma ne ma se unim wo mo adwuma no mu mra nso de a atare ne ye wo design bi no ma ewom so ko na ete sa ento okay etimi ba se bi kura ye sra na bi a ye di ne bone atare ne ya fa asi na edi aba begum se ye fus ebia ye wo mo ekonto kwa pata ne bi a oti na nanom wonse de no ogu na wakofa na atare ya se eti kwa bi so na wasanka abusua no eno mo se ene store bi ne wa hai ura ho na ko tonton boxer shorts wo ho to bi she ko to
bisha kwa bisha na wura no ho na fa bere ye wo se da also could you believe say apam bra ye bo ni to oda ho no na bi fufu sha se boxa etise nika ya acha say ya du ni kotojo kola ahye na se adenti na to da bia ya na ya nkasa ye frefre eniema ensem fata betimi age ye nkra every ensem de ma ye ho sa civilian su ye wo aman bi ya makoso pen ho de wo ye den police ntete ya na soja ntete ye no ye do be famu bi Libya ka ho set ye bia wo be famu bi Israel for so wonderful set ye bia ye do be fam mpo wakọ te se college no wo be fa num ansa na wo pia ba bonte wo pia ba ne discipline you are coming with it ya na se wo man ade pa no wo ko ho kura osuru e ka ho bi na man na yetim no wo be hu se aban ajapade na obi afa na kwa ewia ese enkosi hwe ampa ko ho pa ma ye de na kwa kofa enum de ene enka obekwa akoye ntapre no ba ye so no mu nya ni gidigidi say training a wo modi o mu bia obeye sra ni ankasa be fem no e bia we be ma do an kakra de amomo sra ni aka cho se obuntire anadua buru wan hwe ye unankokom ebedi afe na oda so te yawo no ati mama untiti bi ne du ba bi amunya ntobo ase na monhunu se man na ye wom no ya yese akokono akokono akofa na ase wa ye fre na himfie kura abo ne ka no bo de akofa ne ba ye osabu pako enti ya na monye ye ho ntobo ase kakra na abrewa be di twade afiri na no abusua no nkafra no wo mo nhyeden eye na aba ene ya san so afra yi fofora ba be ka ho enti we nye ntankotwe wamu de ne do before complain unya ye wie na wa sembika na waka e hona abu hu sesa they are friends to da bi nso so amaye ngie ehu achinye pi jaimu obi beje ofun a jaimu ma no wo nkwa wo wa de wajapade nyina kora no wo dane ma no a wo ahode wo nkwa de wo kwapra so boche bibia apamia kwa ye nim na ye for the daily graphic da wo krata no enhase enu ada wo hweba probia nkran hasenom free sanitary pass your friend no bratam akwada ba yi wasi so a na kra de bi wo ho a 10 years no ma sha se ebu wo monsa bratam we different from bratam no no de wa we ahotetam okay bratam no de se na sanity nimsa wa ye bra na ne tam we se no eye de ahote wo se kanedie na omu wie sansi anti we na ya black tama be for there amo enti obi ya bla na ya wo moms omo sa tam na se fichi krotam no correct obi kwa fichira na free pass no na omukwa ho entoma na wo hwe be se was just 2 million school girls na ebenya sa pad ya ye chiche no kwai ho emfa so de wase wode bua abeto da bia enkwada ya wo fi se wa ya ankonam wonni bie na suku nsem no etoto ape all because say wabune nsa ebi nso so bo ho mo bo mu nsa wo mo emoja no eba pa heavy flow no ya na eba pa enti se be ya wo nkogu mo ho animu ase na bie mo nso kra no bo ho eba tissue your friend is saying T-row ebi ho a T-row bi kase kra no ebi kra bo pampers na kra de yin kwan bi so no kra ka se ejo kakra kotin ne wom na wo hwe ebi wo ho a T-row no ebi eden no kra oba won se wase ho no nso na pam very 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 mild sensitive but ho emre eti mo na wo de we se na ekọ ho no tissue ne kọ no ya na nduro no nso mo de ye tissue no ebi a ebe rere wase won kakran ka wo de hye obi wo ho na ho achinchin moja na chinchin no a bo sa fe wonya na ho no ye kron kakran kakra ebetimi akọ how de aba ebetimi abie kwa ma bacteria ene fungus na timi abo awura wase wo ebasa na enem nsan ya de obi o se menya nsan ya de nso na bia no wankwa ankofa na enem na bia sa na eman ho na free eba se be ya nkwada nsuku esuku kro be koso nti no ena enam so ma pass adwumedie we se ho ntuma no se wo hwe sustainable development goals ye wiase nyina de asi won mo anim se
omo behwe ama emuatimi akọ de ama obia no wo hwe eye 4 and 5 na wo se no ne to kese me wadamfo broni bi okay me busa anse nti abrofo no omo ne yen so pepepe ana se de ye ma no bu omo nsa ne sa na omo nso bu omo nsa because wo hwe abri bia se de ni picture be post to nom ne emfa ho se ne boso mi asokra wo hu bibia e kire se sign bia e kire na se hono nhyehyɛ ne ye adwuma okay nti eno na ye pesi media nti ye ni abre no nti we mu aya na wo mu ni bie na ya na ya revo sem nti ene nam so ama yewura mahama his excellency enrada wone empanyifo akopa sa adwumadie no ho entoma na apam udru kratafan ye toso mienu no a methodist asafo de empaibo eni akonchina hyehyɛ so de ama yankase ma mpanyin Professor Jane Nana Opoku Ajimai sebe ya ono nso na ho mre ya wowom ewo ne yade mu no nso no obetimi aboa na Nyankopɔn etie ne sufre na wasade na bo my Ghana mu hase no masomdwiem ewo ahokeka ne ahoɔden mu na ɔkyerɛsa akonta mining wuntumi chama wuntumi asante mantem MPP chairman wo hwɛ wɔkyerɛsa ne concessions ahodo a wodi amema ma China for digalam say ni ade no a ade ampanyimfo ahyase a wonom so ebobo ho a wo mo ye hwehwemu nti no krata no so de aba ewo efa hase no mo eno so ye bobi mu amane de amamo na asem bia ba baby se we asem bi so okay Emil Sean ene de aba we se adenti na ye rani monyanfo Michael Quay ne reporter wode ba ye fa defeat ya NPP amanyoko ne court 2024 abato no so no wakɔgye ye poto no wo mu pese wonom de hyakokoam wo se ya asembisa wo se wo mu behwe na wo mu edi enchiremu nso so etime ebenti no we say ene akra wo mu pese NDC fo be hu na o my homework okay it's when kakra ba say financial intelligence center FIC make say wo mu hwehwe akonta mining so ni mu na ya de akrata yi de abanti apam de kita won ye fanto aso ene me the Ghanaian Times the Bokrata the Ghanaian Times network was the most authoritative newspaper obapa kosu enhira no pa ma memo wache se de chia na maka no na waboni trinko okay asasra what the Professor Fred Newton being kamfo ni aba beto akire you has one da no suapon a ewo Framantemo University of Health and Sciences wono University of Health there were Framantemo and it did the same you has the full name need the same University of Health and you has obi tie wo so can you has na no mbe hunu you has no go ho enti University of Ghana say enye ya na omaka Legon nso Legon no ebro no ana baabi enti wo kan University of Ghana obi am say Legon nti you has no so den na voter region no yes you are ba ko pe na wo ho and e friend you has no ya ko ya nim University of Health and sciences Allied science. Pa ebagodo awamayembi sana diamond ye wo bi ye wo fan oyire timber ye wo ya kuro ya ye wo de train edenante e frɛ ne coal yi eno nso ye wo bi ye say lithium de omode ye phone battery eno nso kura ye san wo bi bauxite eno nso ye wo manganese ye wo nkyene short ne san won tontom omo e cause malaria o man bi etimi ye malaria nuru bebre edeba na entimi mfantontom nya hwe giso eno ho asem anopai de Ghanaian Times de Bokrata no we twa de aba ahotetam a mampani ene tibrekese ne kohyia ya wo mo pa ahontema no eno nso na papa yi kyerɛkyerɛm wo se Ferida sei obu ne nsa di mampani ne nsa de ya ansa bu no etie ebi de akura bu ne nsa yesi ni dane wono so bosome no so pɛ no obi atene nka na nso so wonya sanitary pad papa ebo a ya sa ne ma ne bia emma so Zoom Lion ena de aba beto dwa sɛ 1.2 billion eka aban di wo mo no na wono makasa sɛ tie bia nkasasi a wo makasa si na ohwa na mo aban etu a na kyese bibia bekoyi amaka na firi ho na adwuma pa yɛ sɛ wo mo yo ede dum wo my Ghana ma ho tie ba no wo mbekɔ so anso adwo DVLA
Driver Vehicle License and Authority. One monso ena wamudi eda hekratafa etosu duba akon na wamudi atuja se National Community Outreach no ebebwa pa ama akwanhia hodoa yehyiahia ene wonum aye ntunhyemu no nyina nso eto atimi atwa anopa Ghanaian Times watwa bi ya wode aba na yewura Jonfo ya wono ene ye eban sentrofo nyina ye president wono nso akasa bi na ne nkasa no wo kyese Ahmed Suali wo no kama yese wo manyimu emrenimfo wom abambofo a wonum wom na nse ya na brebre wo mkonya bi so ni panchi ya na ye kyere se wo ka ho pa na wo munya Ahmedimfo nyina adonyefo koto ne so hwere nanso kama yese asem no obetimi atwetwea ebewie no apa aba no wagem enti wode ekọ ECOWAS court enti ECOWAS fo nso mrem anopai krata no watwa ehonsem bi ya wode aba no nso ye boso ewo Ghanaian Times say asante hena kasa na nenkasa no de no kafa ho. The ready example in my mind is a former British Prime Minister, pound sterling in my pocket after devaluating I would say mid-November 1966. I see. Young friend, no see her. You and what you know, over children, so what the above to say. Government gold fields rich transition deal. Da my minds. One more to train tenkwa, yes, and one more lances and a why not. Good board buy no, or much I say. One more juma dienwa, you are some mfi a down no. Used to be Libya. So for a chira, walk on for. Ofam pumoma walk round for one kwano no kreno ene nkwano obi mma agane nchen je onam ne so enti se obeto good obeton good obeto good ana obeye ho adwuma bia na se amfa minerals commission precious minerals for na boboa no gold board ho a ene etomuda na che se wadwuma ba awieye ewie won ma atwi ntenko nyina no sesei da man sese wo mo ene aban no ene mpanimfo board no edi kasubom ne kasasie se de beye na enhyehyɛ se wɔn mo yɛ no wɔn mo ayɔ na yewura Felix kwachifosu na ensemi wo dano a anase waboso. Active citizenship, inclusive leadership, essential tools for navigating today's complex world. We Star Ghana Foundation Executive Director na wakasai Alhaji Ibrahim Tanko Amidu wono na wone domneshia and also Honsem. Ghanaian Times and Fancy with Trebiaba. My main for daily guide, the Bokrats and so and twas so now. Ota for but one person, as was antimantem, one more shebedani, you were Vincent, was a four. And I know that what Trekrats saying, or the Aquacoma Supreme Court, Court Bataya no, and what my Gandam has said, say, Yera Mahama, Mampenny said there were two Chief Justice as Yakunyano, or Fatabulon Toso. Ma kwai kra mama mpanyi enye saa de no kratafa ye to so miensa na wode saa asem we say ebaye na wo hwe wayi zoom lion hye wonu mu ase no a ayade a ye nua be manase wode atom panyufo anim se won dwumadie no ebon pa nkoye eno ntima wonum renew wo contract a wonum ani wo mu se de onu wo mu no esia omani si wa sanse won dwumadie no enkoye na apam se wo ba se no ma kontade no so no financial intelligence center for so ehwehwemu ya so mo ehwehwe wono so ne nsem no efa konta mines ne dwumadie ahodo ya wodie no so no ya ade akrate yin so de eho de wo ebaye na yenkwa ha se no nyina yini die aba beto ha okay na esi nipa ba ko watina nanom wonse do ma fo from yensa eprepra e wo sojafo wonum tuo ya wonum ebie mu egu wo mu eso no na wo hwa ha se no mu a narcotic control commission na codfo na wonum so aye adwumasoin o mo kire se 73 slap of suspected cocaine it was Swiss port temahayao Greater Accra region heya wo makwa akoche ya chese
one more inspection and so ahyehyɛ so den na etwamu ana na aba wow abedru tema port enti no yewura Daniel Mike Collie na ono eye panyi kwankyerefo da no a wode ensem we say ho atu dwenti ko krata fe to so nsia emu nsem ni nyina so ewo ahasenom na otumfo se to ababi o nyamekese otekra rebra ne kurawuma so o tietia na namo achi ednani kyeremu amanone na wasa befie na ese pani kwhwe eni ekwaku ya be me oya be matufo ya be me oya be etufo ya be me oya be enu ada na nya asem ketoa woti musa mamra ni amane adi ahim na yase okopie mu wo ma si atofo na nya asem ketoa ne private jet no ode ko yo na wokohwe Prempeh the first international airport kanani afeli Kumasi airport yese ni Kumasi airport be upgrade say no at the Prempeh the first international free straight to amanone etia no na chese wode ne private jet ko yo be si wo ma na himfu na enu a okore kantankra chemi akasa me papa said there was here to tune and toma ne ayi na natwibo si akon apegemo ne cameraman chese wo mo si wo mo so na nanom hemfo enso so ekohia no na cars saso te wo hwa krata ni mu ase cars ne de na bulu se otwe hunwi esanse sikadwa kofi ono akasa ne yonko bremu ya osi wo ma ne tena ne so no wabefie entomo kohia no eye na wa etu a wo mo so de ho ensem no so aba betu eja na Ghana Bar Association omo so keka bi e de tie eye amanyofo ene mpanyifo nyina ya ban mu mpanyifo ka ho ne mapanyi se wo mo hwe na wo mo efa nidie no obuo e ma Ghana ye mra no e wo eye Chief Justice ntugo ya omo tuagu no unya krata na de etie no no de bi o hwe o se American kakra it's projecting in a drastic reduction inflation that negative 9.4% in 2026 as one more share anymore but in its April 2025 Africa Post report, the World Bank estimated the Ghana's inflation rate would be 8.0 in 2027. Kwabi so na say eba form kakwan omo hwe animo se betimi ate akofom say ye kọ ye nimlinti apam de ho no nya krata ni bia inflation ne ye mfana ma egina ye sikam okay inti ojo no pasa na bibia to di inflation say I say ye who scan nti hu ne kakra na nso yi na de tade abo nse asa apam yes madam my uncle ye nim why na Bono minister wakasa we say Bono regional minister Yera Joseph Adai Akwaboa na woni nsentwerefo edi nkonwasie ni nyina ne sensempa ya efa Bono mantam ne ho no wonom enna na di enfankyra mansan yesi asansa fatem no omomo ana ne nyina so enime enkoso ewo kwa paso yesi be me be ne ho ate EPF eka wakwa akowia ama enne wonom dia ye na select committee on health medweko ye no omra hyebedwemu omo hwapom de ho nsem so no yaso omo de nsembo hia ene de ama konfo no chiaban ya sabia wo onjuma pa ya wo de nti wo se won tonkoso na wonya sama bibia so enkoye na yewura abrakwa enso na wo kasa no se transition to chip embedded passport Ghanaian led yes say chip wa yes your friends your passport wa ye bent say chip kwan so no the chip be bibia be ya kama nti wo ye ya na say ensem ahodo ekwo your passport officer ahodo nyina no na eto atwa apam we ne ensem kakra the daily guide the bokrata na the bar adwaman so ene wafa guide ma memfa the new weekend crusading guide the bokrata na say the wabo yuro damede so me hyeda nkomusa eno e de akire efa Chief Justice a woma ho no ene tafo mra se bedwane injunction a womo file ye nyina anopai edahabi ma me no so mfuni e wo akire na ebio wasan so de aba beto ase ye nyai se ye hansentrofo we gigi na eka e de kire yewura
special prosecutor say wo de ehia wo man mu no prayer ne ketase hye ekoso wo ma wo ho bom mu no wontwe wo mo mra ngomam enya sensentrofo a wo mo ebe bisect wo ma no e de ato ho na yedi wo machi anopai wo de yewura Gordon Asarbedi akon ne mfoni aba beto akire na yewura ba chemfo ene afoforo nso ayabo wo amaba so no mfoni no e de akire he ya ene nso yebo so e de akire etiefo ne yese last commission pania wo mu yi no chini ye ma ne se hene ha wo mo ntwe anopai krata no watwa bi ya wo de aba mekwa amano ne de na ansana mekwa amano ne no posi sadom no medu wuram maame Elizabeth Ofosu ejare na boboa no babia wo yemra se badwani Tachiman North na hinkro no ene tuobodom babia na no otutu atu firi baaye no na wo de atodwa chese aposifo achi nipa makoma adunu nan ne nyina ye ahensement me ho ase a ewo tuobodom anopai the new weekend crusading guide watwa ediaba enu achi no wasan de ato ho ekire de sira adomi kokoye ewo nyina hini ena krata ne se ayere so a yenwura wasana abosome num no wonom a ebe national service nyina ebe kwa akofa ntechiem ewo military ansana wo maba anopai ehonsem edaha ena national service for empenimfo no ene sira adomu mpenimfo wo mo ete ha wo mo twamfoni ne edi atokrata anum na maame Dr. Hannah Amacha Bisiu wono nso mfoni ewo ha wono na ye administrator edema Minerals Development Fund no na wode atodwa ekire se esei emabunu be se empem ahanu ene ekire ana mpem mienu ne ahenum tafo ni nyina ebenya mfaso ye de wo mo be fantetiem na wo mo etisa ne ye wo mo a wo mo mpasua so ye tu fo magudi a emfa kwampa so a ya sense ase no ebinu mo ba besua se de esi ye mpata ene se de esi duadua nua kura sama ekwana ye kwaye foforo ebiu eno ho asem krata na atwa ya wode aba eno nso ye boso na fe ye de ama yetiefo Fisheries Commission for na ekasai wo mo de ka kira ban se wono mo a wo mo se ebenya mpata anuane na wo mo ede ama wo mo fish enye biedi aye ntwopan na ebadwa so nso a ukura kuma bi kura wanya bi ama wo nkwansa ase aye de na sofo ebi frɛ ne sɔfo abrebe ebi so sɔfo mako na nso sɛ de wɔn bɛka ne bia no wɔyɛ sɔfo Reverend Tim Fodjo ne mfuni ne da akyire ɛne wɔ se wɔde cross no ɛko ɛde atia cocaine anopai krata na mfansie wɔn sɛ sompa na ɛbɔ so ɛde kyerɛ wɔ sɛ na ano menteme ho ase bi esi pa ɛwɔ Pakistan ne India fo ntem ne nyinaa ne sɛ okɔ Bagama brania wo mko sani gu wonum a ekonsra hwebi so obepo na tifi wie ye hwehwemu chese asa ye nkramofo bi ne koye sa wo mo ne Pakistan so bohye enti wo mususu se ye wo mo enti wo makuru su boda ekowie na Pakistan fo nso se wo mo man India fo visa ema wo mo ma ho emedi wo mo dwanom ne ho ade anopai ensem no eda nkrata num na South Korea kanema mpani Moon Jae-in ene wo no nso wo mo aso ne panchi se bribery bi akoso anopai krata na twa ediaba ye ka wo se enche ye de ani bekire mu ewo ahoma ne so na watimi abremu bi se de be ya so ni Black Sheriff ne obonyu o se senkanya nwumu a nka se o aboso kan ye dey o ton spare parts na se spare parts ada o ton spare parts enye nti enwum no na aboa no a ese ono kwa obetimi afa spare parts na ba ama ebi no maton oh okay see apeja no kwa ni chance okay spare parts say wo mu ni di so ni di so e bi anko no na ton ma kuma ebi ton boat and not ebi so ton sharp okay into no the end there obetimi akofa ba but ebi anko ton boat and not e no nya adwuma ye adwuma e be ka say nye but ye be fa course no 0260 196064 and 0260196065 na Sompa FM. All right, said there abo nonso apahonsma
aduonu miensa enenti sompa 90.7 so ne said ye mekan pepepe no na so se osuso otimi ebemu yakofa da bonkrata mu ensem no na poso no enenti ye be farm so mo course ne etodwa anope e wo da bonkrata mu ensem no oso betima frɛ na wo de aba 0598 994 9940598994994 ofra na onsoso ode abeka ho nsembebre na abeto edwa na ninyinam no ofra eno mampani John Dramani mama olanche free sanitary pad no program no olanche enra na obuchire se nipa be se 2 million ana ma enkora free P5 eko kosi senior high obia betimi enye bi na aboa ama omo a pad nti bosome no so na the man sisi ba na I say untimi nkosugu because of ferry ne ade no na mampani lunch ye na lunch ni mu no de tudwa se na senka vice president eye Jane na opoku agema na wo ha na one na kasa esan se Mahama the first time no omudi hu dwuma senka ompese omudi sanhye ne ba na opoku agema vice president na odimu akotene pa eninti onene kasa o se ne hoye na ode ne spirit ne bibia ta chire se dwumade na enkonkan enti se enuanu maiwa omu enya omu bosome so omu nya omu mensisa eye pad nti intimi mu ku school no eno mampani elanche sa program no otwa no ene onko school kra ti otwa no ene onko school kra ti 5 days so se say na ne menses no obenya no onko school kra ti no mampani kra ka say Saturday we a o promise wo ni manifesto ana campaign time no kind so obeye na waye no awofo no hwe na enkola no so se o manya Saturday we no nti enkoba sa akola bi se manya message mama school entwa o se Saturday we if you nekuri ana fiti nra o lunch ye no on be start normal distribute ako school so no nti obia obia mekase menya me menses mankusku anase mankusku bosum bibedru se mankusku te se first no de na ekoso no because we see no kwan yeah well ajma yebechia na matra nkonya yebechia penimfo wona obo makuri koso wona woye ne mapapa na radi shira na fan club for no bibia uti asofo nya echio ajma I think say ya na santa say nye politics ya na bata ne ma hu say Ghana no politics ko bata de ho a na aye bibia ewo aha aye bibia ho say nkanya no de a enka make say project we cry you shouldn't stay with only President Mahama yenina ye tie sompa o say o hwe enkola 2 million na one thing is also what the fast school for no so ena odeye which is very correct so the far school line by you been work na adwa omu hia kra che school for no cha bi ne ho amu me se ko nkura na sibia binu manyinyi no mo no mapa school going age nkura omu hia sa na ma we ba so omu no the target no I say for no tina me ka say you shouldn't stay with President Mahama. So what you say? Oh no, you have that angle. Or you have school line. Yes, I will say ye individuals since you're taking it up MPs. The district assembly near the arena taking it up. When it comes to this one, it's not about myself. President Mama Crow, because we are because we need but say I don't have priority enough. Is a beboa waiting assume. Same busy no. Once in a while, it's not a matter of so obeying the beer. Maybe in group or we wait that out. I've interviewed a lot of groups. Moye way da. Uko techima na mewo ekobi ayamaku young guy bi na do ma no. Na o train you more ethics and etiquette. Say na be ya o manam no onya wa bra bo basa na yi ni ade. Manti bia no omo nya bi omo sa konkuru so koche. Meaning ayi Madam Evelyn also a nurse for or a lecturer e o techima Holy Family nursing na yi no. O group a omo so omo command bi omo konkuru na se kokoche.
We other groups I cry ye bi o I je pad ni bi dia ma groups ni bi amoma pa akoche. Enti the American answer is a good course, a good exercise. We want to okay, yeah. This is not the first time. The first President Mahama na yi pa ba ko no lanchi. Yes, Olanchi. No, no, massive said the baby. Say, no, from all angles. MPP are buying. Yes, then time, no, Omoka say, Okoje pad loan, Omo chicken, until Silitani acquire any who's a share at the end a serious issue, even among the senior high schools, so near Irina. I don't think it's a good one. Now, may individuals or will be. Nipa organizations or multi position no omo form hu nyim because say back for ons and ntimi nkatanya ni dey say aban dey jama aban ye wo kwan bia so betimi dey abo omo wa because adwuma asem na ye ka no ho se wunye involve na wunye encounter abefa no say we dey na pad say yes na pad ne boarding pad no kokobuza ope quality one na ne boarding no ana aja we mu ye wo metiko say mi kobuza mram ko ye na obo price bi na say Dabi me see me top pad ade woni bia go o say I no ka kan nti omo great o but obenya at least there na ka be hwe say ataje mfu abeba ba na nka wa chirechire mu prices no and you but average one okra na adwuma is not do it media I support such initiatives all the idea that bia na mo boss of echi ne yi na ne other organization echi na say yi for no wona oni bi no yi o mafiri ye ne emam asa ne nka ne ma ne ye no so no enka omo ni bi ne se nka ye target se na be omo ni be fold omo into there you know na obi anya na anya say oh because of say minya pad nti sebe we bi am no akokodom who the way say minya pad me akokodom obi ana ba abrante bi ye nyina it will lead the person to join gangs. I'm telling you we go call ye the mouth ye the mouth sa one guy say na woni be am yes kara me the mouth no o just say ni say we be join nti we no me obia me emfa na lightly me emfa atwetwe sem mam emfa say hia area audio otimi to nti e light maw be say ki e large company for the kran ka man for the company for the 90.7 FM company for you be so shock ni for because of kwa kwaji because eya na edu baby ana na to na ide because you say nkwala no the nti omunya bi ni say maame no kra no oni sika na the odi video kra onya no amane part so I likely say akwala ni mobi ni maame no minister bi o kra MPB o president and the security we made no akoso kwa attack no easily but say akwala no tia now the one join gap because of this small things how be obenya bia no wo so no de beba o twa ba odi moto de ba go so makro so kwa mu enti no I think it's a good exercise now minim how they came about the 2 million you know say omo say nkolo school dey 2 million and as omo no ma select om so de be more ideally I don't have figures to know say the omo ye ni say omo je we no data no if we schools no ba benye sure say be so omo nyina so if we P5 sa kopim senior high omo susu say P5 de na dodo na enye bibiri kra dodo no amen street sa kopim we enti 2 million de enso omo so ba omo say we first a year omo target so nyuma bedi wachi o ya na politicians ade ba kwa mi hu ni say omo ko omo ni ma no omo yi certain tenets of life abrabom ye woni me bo so say obi yo boni afache no you can't say normal so we are born no be the chewa I'm spiritually knowledge or the amount no you wouldn't know eh but daddy tina ho no abuso bu na busuam obi to pie mu anyeska you just say we papa we grad na gene kra nche da nye yi ba de ma no ma yi ai sa ne ma no ye we ya de a onfi no aja amanya na se de wa ye kom na ye ka ni nyina eti ni susu aso wi ba mo amufi se mo hwe busuo no se adwuma wura pio prim de adwuma groma de obi anu already okra attempt bi de oba na wo ye on ti de yi be bo mo come no mo yi sa divine ayini free and office say oyama na ho ba ka de no ye ni general ayi honorable Elizabeth of Oswajare ono na ye MP NKORANZA Techima North I was agri trade and industry minister agribusiness ono ne papa no ye yimo honorable AKYE ABIA no nye yimu obia akodo a o se ne akwa aba be so ne baba no ne baba nda bi o se no bibia de na wura mu bia e bibia ye poko o no mpre no ho nti
and near man Santas away papa now yes will be deep politics a chisa gang obe break divine source so dey be twedi ampo nyankopɔ also yɛ ma wotumi break no onipa timi ya ade enye nipa mfa so ɛne ewo nyankopɔ mfa so ba wo yɛ na obi bia no teletors wonkoa me party me ma mafu saa every time no de o se nyame de ma no nya de o be ma nipa afro tubo se edua bi wo wo nchen a wani nku ana nyame apagya no aye ne kese enti no ne kan se nye brebia na de politics me ye kwan kra we mo manto aba me de aba ma me de me nye kwan mo we na me do what kind of life is that omunya Ghanaians enti media adwuma I support that na nye no nko a individuals a wo bi ekuaku mu wo bi no and sorry one for ho nye saade we at least wo sorry no na obi na take care of him wo adwuma ko bi na take care of obi wo bi na so take care community ni ye kɔ no aba be complement the aban ne aban ne de no ba be hia na afi ye setimi akata omo so na ye woni abu wona sa wote se ye wo ho ha kra ya na aniwu ade bi woni ye wo ho ha ya na ani be na disk ni nyina na ne me hia se ye disk ye no ye mfa nya kɔbɔ so esi disk enti no me giri se ye hwɛ na 90.7 FM. Okay. They are in support fully. Yeah, very good. Okay. You're joining SOMPA 106.5 Accra. Right. Good morning. I could send you the cassette of some. Yo, I could sampa choma yentie way. I'm ready. The better me magana feeling I so close to political way hunting there. And what would be unity to let me move for you. About also emphasis. Rather than say, oh, government be bad, you no paying interest, no official, many interest in the be are protected. And no them what me before no. To a more margin the embrace. I'm not paying me chamina, me chapam kesi, me sancha, takusia, me chawa, muni, krina. Apam dada. I could say. Me say apam dada na ocheni ana apam kesi no. Sofa, when you can send it, you can see last caller, but your good morning, would be a free. So sorry, my infa one corner, you're finding na NC, na yana Facebook phoning na as a positive change. Madina, and our way say a free buy, yeah. CMPP, everything I did be announced, so and ya dear CJ, yes, I'd never be. General Secretary MPP, JSK, Yura John Bodu, and now, who are deputy, no, not the National Women's Organizer, Party Assassin. I tell you, once it's changing, could be baby. Now, mammy, I tell me how many buy Galamte air courses. Now, what should be so Ghana International Airport? Yes.